I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakuvusela ngegama lika Jesu kuphina kuphi lapho ukhona khona ufolena lelifuba lelihle lekulalela iRhapsody yemaqiniso lokuyincwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamuhla ngolesithathu 12 kuMarch 2025. Lamuhla umfundisi usifundisa ngekuthi emandla nesisimvo semagama akho. Taka 18 verse 21 uthi lulwimi lunemandla ekuphila newekufa. Labo labathanza kulusebenzisa bayakudla tithelo tabo. Amen. uNkulunkulu akasiphanga nje livi lakhe kuze kuthi sivumelane nje nalo. Wasinikela kuthi silisebenzise. Amen. Umfundisi uthi liBhayibheli lisitshela ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala emazulu nemhlaba. Wakwenda njani lokho? Ngemagama. Wakhuluma ukuthi indalo ibe khona, livi laNkulunkulu lingula kusebenzisa uNkulunkulu kwakhe. Nangabo asho lokuthide kuvele kube njalo. Lokho ke lakusho nje kuvele kudaleke. Futhi wasidala ukuthi sifane naye futhi sende timvo njengaye. Amen. Inzima lemcoka empilweni yakho ngulokhu khona kusebenzisa emagama. Kumbe bewungakwadi lokho kodwa emagama achaza impilo yakho. Emagama achaza bomcoka bakho. Emagama achaza bongwe bakho. Ngeke uze ube ngcono noma ube mkhulu kunemagama akho. Amen. Impilo yakho isibonakaliso semagama akho. Akuthathi isikhathi lesithe kwathi umuntu ukuthi ungubani. Lokuthengeka nje ukuthi bakwende ukukhuluma nje imizuzwana lembalo. Emagama ayakuveta, aveta ukuthi ukuphi futhi amisa impilo yakho ngendlela lethide. Awunake ukuthi Jesu wawasebenzisa kanjani emagama. Emagama akhe abefele emandla, enhlakanipho nemagunya. Abegucula timo futhi atshintsha impilo ngemagama. Tincumbi betibuthana tinkulungwane tebantfu betisondzela kuye kuthi bamuve nje akhuluma. Amen. Nakathulisa sivumvungu bafundzi bakhe bamangala bathi kanzima umvumuni lona ngoba imimoya nelwandle kuyamlalela. Mateyu 8 verse 27. Emagunya akhe ngetulu wendalo abashiya bamangele basabona imandla akhe ekuyala timo ngemagama nje. Nakayala emadimoni ukuthi aphume bamvu ngekumangala bathi ngeligunya nangemandla lamakhulu lo mumfu ukhalimela imimoya lemibi iphume. Luka 4 verse 36. Amen. Bafarisi bebakhuluma ngemadimoni kodwa Jesu wakhuluma nemadimoni ngemagunya. Wasikhombisa ukuthi singawasebenzisa njani emagama. kuMarko 11 verse 23 wathi utawumukeliswa lokho lokukhulumako. Ngako ke bani ngumengameli wemavi wakholwe emagama akho. Ngoba livi laNkulunkulu emlonyeni wakho likhuluma kwaNkulunkulu. Litawuphikelela futhi likhicite likushoko ngako. Haleluya. Kuqhubeka nesifumvo sethu ungafundza Marko 11 verse 23, Jakobe 3 chapter 3 verse 5 kuya 6 na Mateyu 12 verse 36 kuya 37. Amen. Sitawusho nangu umthandazo utawusho emva kwami kulesikhasanyalo uthi babelo thandzekako. Ngiyakubonga ngemandla elivi lakho empilweni yami. Ngiyamemetela ukuthi emavi ami agcwele kukholwa nempilo. Futhi ahlela likusasa lami. Ngikhuluma impilo encubekela phambili kanye nekuncoba empilweni yami namuhla. Futhi ngiphila impilo lehambisana nelivi lakho. Egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu iRhapsody yalamuhla. Ngale kwaloko ngidawuphenze ngicela kuku mema ngalesihlanu kusukela ngalesihlanu
kude kube lisomvo ngaleSihlanu mhla ka-14 kude kube lisomvo mhla ka-16 March kuye 2025 kuthi kusukela nga-3 p.m. entsambama kusukela nje nga-3 entsambama umfundisi Chris Oyakhilome DSCDD utawube abukhoma enda Emma Healing Streams live healing services. This healing is a power. I want you to understand. And we're bringing it right into your home, right into your place. And there will be a change in your life. A real transformation. God's healing power will sweep across the globe. When Pastor Chris said psoriasis, you gone, I received, and suddenly there is a power in my body from the head to the toe. This healing power of God will surge through the nations of the world in a moment of time. Set the time for your miracle now. Register at www.healingstreams.tv/LHS. The services will be transmitted live and in all languages of the world at www.healingstreams.tv and on the Healing to the Nations app. Healing Streams Live Healing Services. Your set time for your healing. Siyakumema kakhulu ukuthi ube ingcenye yalo mbuthano lotawushintsha impilo yakho. Siphelane. Siyabonga.